Nizera kumeze neza cyane kuri Kivu Waves Official. Ngiye ndi Beato Niyomugabo. Mu gikombe cy'isi cya FIFA World Cup 2026 hari itsinda ryihagazeho mukuntu. Ni itsinda E rigizwe n'amakipe ane ariyo Germany cyangwa se Ubudage, Curacao, Cote d'Ivoire yo muri Afrika ndetse na Ecuador cyangwa se Equateur. Iri ni itsinda bifatwa nk'iririmo ikipe imwe ikomeye cyane wenda ya Germany n'andi makipe atatu ashobora guhatanira imyanya yo gukomeza muri kimwe cya 32 kirangiza, ariko nayo ntiyoroshye. Germany cyangwa se Ubudage yigeze kwegukana igikombe cy'isi inshuro zigera kuri enye, niyo mpamvu ifatwa nk'ikomeye. Mu mwaka wa 1954 yegukanye icy'isi cyo mu mwaka wa 1974, icyo mu mwaka wa 1990, icyo muri 2014. Ubudage kandi ni imwe mu makipe afite amateka akomeye cyane mu gikombe cy'isi. Iri gushaka kwisubiza icyubahiro cyayo nyuma yo gusezererwa mu matsinda mu mwaka wa 2018 ndetse no muri 2022 ntibashe kugera mu cy'isi. Cote d'Ivoire cyangwa Ivory Coast yitabiriye igikombe cy'isi inshuro enye, yagarutse mu gikombe cy'isi nyuma y'imyaka 12 idakinira irushanwa. Yegukanye igikombe cya Afrika AFCON mu mwaka wa 2024, nayo ntiyoroshye cyane ku mugabane wa Afrika. Ecuador cyangwa se Equateur yitabiriye igikombe cy'isi inshuro zigera kuri 5, urumva ko atari nkeya. Ibyo yagezeho byiza ni ukugera muri kimwe cy'umunani kirangiza muri 2006. Yitwaye neza cyane mu majonjoro ya Amerika y'Epfo, irangiza ku mwanya wa kabiri. Igihugu cya Curacao ni ubwa mbere kizaba cyitabiriye igikombe cy'isi. Cyabaye igihugu gifite abaturage bake cyane kigeze kubona tike ya World Cup, niyo mateka cyakoze gikoze uno mwaka. Yasoje amajonjora ya CONCACAF idatsinzwe. Nubwo Germany cyangwa Ubudage ari yihabwa amahirwe menshi, umukino hagati ya Ecuador na Cote d'Ivoire ushobora kuzagena ikipe ya kabiri izakomeza. Curacao nayo ishobora gutungurana kuko yageze muri iri rushanwa idatsinzwe mu majonjora ya CONCACAF. Cote d'Ivoire cyangwa Ivory Coast izakina igikombe cy'isi cya 2026 iyobowe n'umutoza Emerse Faye wayifashije kwegukana AFCON ya 2024. Uyu mutoza yatoranyije ikipe yuzuyemo abafite uburambe ndetse n'abandi bakinnyi bagiye bafite impano nubwo baba bashyashya. Mu bazamu yamaze guhamagara uwo bita Yahya Fofana, Albana Lafonte, ahamagara Mohamed Kone. Muri ba myugariro Cote d'Ivoire izifashisha Evan Ndika, Wilfried Singo, Ousmane Diomande, Odilon Kosunu, Emmanuel Abdadou. Yifashishe kandi Guela Doué, bahamagaye Gisle Konan, Clement Akpa nabo ngabo. Abakina hagati bahahamagawe Frank Kessi ari nawe kapiteni, hari Ibrahim Sangale, hari Seko Fofana, Jean-Michel Seri, Parfait Guyangon, Christ Inao Ulai. Mu basatira hahamagawe Amadi Diallo, Simone Adingra, Nicolas Pepe, Evan Guesand, Elie Wahi, Beni Traore, hari Bazumana Touré na Marsho cyangwa Martial Dodo. Abakinnyi b'ingenzi zaba yubakiyemo harimo Frank Kessi nakubwiye captain, umuyobozi wo hagati mu kibuga, akina hagati mu kibuga. Amadi Diallo ni umukinnyi ufite umuvuduko n'ubuhanga ku mpande. Simone Adingra, uyu nguyu ni umwe mu basatirizi bazaba bitezweho byinshi. Evan Dinka ni inkingi y'ubwugarizi. Ibrahim Sangale, uyu nguyu ni umukinnyi ukomeye cyane hagati mu kibuga, inkingi ya mwamba. Uko bashobora kuzakina ni systeme 4-3-3, ni ukuvuga Yahya Fofana mu izamu, Singo, Dinka, Diomande na Konan inyuma muri ba myugariro. Hagati Kessi, Sangale na Seko Fofana, bakatakisha Amadi Diallo, Adingra na Gresand batatu. Cote d'Ivoire ifatwa nk'imwe mu makipe akomeye muri Afrika azaba yitabiriye no FIFA World Cup 2026, cyane kubera ubwugarizi bukomeye n'abakinnyi bayo bafite uburambe nka Kessi na Sangale, hamwe n'abasore bafite impano nka Amadi Diallo ndetse na Simone Adingra. Baratinywa cyane. Mubwiye ku gihugu cya Equateur cyangwa Ecuador izitabira igikombe cy'isi cya 2026 gifite ikipe ikomeye igizwe n'abakinnyi bakiri bato ndetse n'abandi b'inararibonye. Mu bazamu Ecuador yahamagaye Hernan Garindez, bahamagara kandi Moise Ramirez, Javier Boulaye. Muri ba myugariro hahamagawe uwo bita Piero Hincapi, Pervis Estupinan, Felix Torres, William Pancho, Angelo Preciado
Caicedo, Joel Ordonez. Mu bakinnyi bo hagati bahamagawe Moise Caicedo, Alan Franco, Carlos Cruezo, Gihenos Mendez, Kendry Paez na Pedro Vite. Mu basatirizi kapiteni Ener Valencia yarahamagawe Jeremy Sarmiento, Kevin Rodriguez, Joyen Jeobo, Gonzalo Plata, Alain Obando. Abo ngabo bari mu bahamagawe mu busatirizi. Moise Caicedo ni umwe mu bakinnyi beza cyane ba Ecuador hagati mu kibuga. Piero Hincapié ni myugariro ukomeye cyane unakina i Burayi arazwi. Pervis Estupinan myugariro wihuta ku ruhande rw'ibumoso. Ena Valencia ni kapiteni akaba n'umwe mu batsinze ibitego byinshi mu mateka ya Ecuador. Kendry Paez iyi ni impano ikiri nto gusa yitezweho byinshi mu myaka iri imbere, iri gukura iri kubyiruka. Ecuador ishobora kuzakina systeme 4-3-3 nayo, ni ukuvuga Hernán Alindez inyuma mu izamu, Angelo Priacedo, Felix Torres, Piero Hincapié, Pervis Estupinan. Abo ngabo ni bane muri defense. Hagati bakashyira muri midfielders Moise Caicedo, Alan Franco na Kendry Paez. Hanyuma bakatakisha Gonzalo Plata, Enel Valencia na Jeremy Sarmiento. Ecuador ni imwe mu makipe afite amahirwe yo gukomeza mu itsinda E kubera ubwugarizi bukomeye buyobowe na Hincapié na Pancho hamwe na Caicedo hagati mu kibuga n'ubunararibonye bwa Enel Valencia imbere. Ayo niyo mahirwe ikunze guhabwa. Igihugu cya KW'ITSINDA kizaba ari inkuru ikomeye muri FIFA World Cup kuko nibwo bwa mbere izaba yitabiriye iri rushanwa. Umutoza Dick Advocat yamaze guhitamo abakinnyi ba 26 bazagerageza kwandika amateka mashya. Mu bazamu yahamagaye Eloy Room, Trevos Dornbach, Tirik Bodak. Muri ba myugariro uyu mutoza Dick Advocat yahamagaye Leandro Bacuna, Chucho Martina, Julian Gali, Armando Obispo, Chulandi Sambo, Loshon Van Ejma, Tilik Merkena. Kandi mu bakinnyi bahakina hagati midfielders hahamagaye Juninho Bacuna, Liechedri Bazoel, Kevin Felida, Blandly Was, Godfield Romolato, Jovieto Rosario, Gianni Margarita ndetse na Arjani Marta. Mu basatira harimo Tahit Chog, Jursen Locadia, Langelo Jaga, Jeremy Antonise, Gervane Castanea ndetse na Rivano Comencia. Abakinnyi rero bazaba bari kugenderwaho nk'inkingi za mwamba barimo Leandro Bacuna ari nawe kapiteni w'ikipe kandi ufite uburambe bwinshi. Juninho Bacuna uyu ni umukinnyi ukomeye hagati mu kibuga. Tahit Chog uyu ni umukinnyi wihuta cyane ufite speed y'akataraboneka ukina ku mpande mababa cyangwa winga. Jurgen Locadia ni rutayizamu ufite uburambe. Elon Lom ni umunyezamu w'inararibonye cyane. Bwa buryo bwa 4-3-3 na Curacao ishobora kuba ariyo system izabanza mu kibuga, ni ukuvuga Eloy Lom mu izamu, Bacuna, Obispi na Gari na Sambo bane inyuma mu bwugarizi, Juninho Bacuna, Bazoa, Romarato hagati muri midfielders ndetse Tahit Chog, Locadia, Castana bakataka izamu. Germany Ubudagi imwe mu makipe ahabwa amahirwe menshi muri FIFA World Cup 2026. Umutoza Julian Nagelsmann yatangaje abakinnyi nawe azifashisha aho yamaze guhamagara abazamu nka Manuel Neuer, Oliver Baumann, Alexander Nubel. Muri ba myugariro yahamagaye Joshua Kimmich, Antonio Rudiger uyu yarazwi cyane, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, David Raum, Waldemar Anton, Malik Thiaw ndetse na Nathaniel Brown. Mu bakinnyi bakina hagati yahamagaye uzwi nka Jamal Musiala, Florian Wirtz, Leo Korseka, Alexander Pavlovic, Pascal Grob, Angelo Stinel, Felix Nemecha, Nidiem Amir. Mu busatirizi yahamagaye Kizigenza Kai Havertz wa Arsenal, Leroy Sané, Jamil Welling, Lanzan Carr, Niklas Füllkrug. Mu bakinnyi b'ingenzi rero bazaba bagenderwaho nguyu Jamal Musiala n'umwe mu bakinnyi bafite ubuhanga bwinshi cyane. Florian Wirtz umuremyi w'imikino n'ibitego. Joshua Kimmich uyu nguyu ni kapiteni kandi akaba n'umuyobozi yifitemo leadership. Antonio Rudiger iyi ni inkingi y'umwugarizi kandi anafite uburambe kuko asanzwe akina imikino ikomeye. Manuel Neuer uyu munyezamu ni inararibonye kandi agarutse mu ikipe y'igihugu inshuro zitari imwe. Germany ishobora kuzakina systeme bita 4-2-3-1, ni ukuvuga Neuer mu izamu, muri defense Kimmich, Rudiger,
Tahe na Rahum. Muri midfielders bagafata Gorediska, Pardovic, Wirt Hunt, Musiala na San, wa wundi umwe bakatakisha Kai Havertz nk'uko Arsenal mushyira imbere. Germany iri mu itsinda E cyangwa se Ubudage, ikaba iri kumwe na Caricao, Cote d'Ivoire na Ecuador. Benshi bayibona nk'ikipe ishobora kugera nibura muri kimwe cya kane cyangwa kimwe cya kabiri kirangiza. Ngayo nguko iri ni itsinda E. Nizere ko ukomeje kugira amashyushyu y'igikombe cy'isi kiri kubura iminsi mike cyane ngo gitangire. Jye ndi Beato Niyomugabo, iyi ni Kivu Waves Official. Gumana natwe.